Calvary cross lungmit akagel chiangin lei mang ten mang pen mang pahu vo in Amasan tam sermon ngaikhetu zousie nabonun Mangpa Jesu Christ minin chibai kaing bol masai tulai igamdin mun ithea COVID-19 ziehin Good Friday chi jong biana kinai theilou lowin michinin in sunga chiarin tuana a biana inei thelu to kitonin YouTube tungtawnin Mangpa Jesu Kross thugen nukhia sagite kikum leichin kan kisahi tuami nading in zone R W sort kichipa lai bugelna the cross of Christ kichi lai bu sunga cross silbol theidan tambangin anagial hi tuami hi le Mangpa Jesu Christ in cross ater zomanin hinding sanga sidia kipiado una longtang ani zohi khumin sing cross khu khial popa le samsian na popa ading ana hiboa tua khu Mangpa Jesu theige gunan le nanglake angde sana ziehin tua cross anatel zohi tua mi ziehin nanglaken kumton hinna itel theina ding hampat na ine hi chin anage na hi tamna tu huni going Good Friday to kisain Mangpa Jesu Kross tunga thugen sagite kikum dinga amasa penin lubu som ni le Thumna tang som li le chang thom som thum le linan tamangin anage na hi pau amaute ngai damin asil bolu theilou ziau chin anage na hi tamna Mangpa Jesu thugen gen dan tampin gen theina uma hinale tamna ngai dan chini in kikum dinga hi ngai dan khanna ma pawa maute ngai damin chi eden huana adamin pasian atai sanna pen ges mani huana Mangpa Jesu Mangpa ahana ahia Calvary muala Calvary Mangpa Jesu mi khialte adin angesahi azia pen ama ngelin adam la in nagalte idun amaute ring thum saun chia anaget ma bangin tune tamna asiding kwanin sing cross ama mansapa Judah Iscariot le mikhialte siam puliante Sanhedrin te Rome spete galkap tom te le ama simopte adigin Jehovah Pasian kunga angin sahi sin ngaidan khanna anage hi tamna Mangpa thugen tamithu again line anuaya numei li tele nuwa zui johan jong anoma amauten tamithu azata un lamdang asama mau hi chi ngaidan khadin akigena tole ngaidan ani na ten tambangin anage no hi pawa maute ngaidamin chi amaute ngaidani le khanna Jerusalem ki thong zena pilar kunga cross akilbedun chia akiko judamiti adingin angin sahi mark bungsom le ngana tang som le lina tuale ani na Peterin Mangpa Jesu akimat zanin akhon masanga thumve akilep san thu tamna Peter adingin angin sahi chin mark som le li chang som sagila ni na chin anage na hi tamna tenga i rai le Mangpa Jesu mikhialte adinga athum sana thu akimu hi tuale athugen ani na hi le luk som ni le thum som li le Thumna tambangin age na hi Jesu na kunga aditain kahing hila hi tunin ka kunga paradise na di hi achi hi tamithu hi le adia in tita kunga kige na hi Judate tang thu bu khadin tita tanchin agenda ahile suamang tela amale duma kichi ki pol khom party khat ahiwa tua chai Mangpa Jesu apian lain sualam mi pilten ava vewa sana pego murate adapia wai hizong le heror kumpin naupang kumni nuai tharing chi thuang pia ta chiangin anule paten izib gam ang tai pi nawa lam kala tamna suam hatigialin avam anaman khawa tua chin
dumagin sualami pilten anapiaw sana bigo le murate alasa som ta chiangin titain ena tami pen naw sen dang to kibang lo hi avante la sa lo ding hi chin anahun hi a tua chin titain naw nge ku nga tambangin age na hi naw se no chin anage na aman Jesu hi lam theilou hi chiain katunga silhoi na bol thei na hun a hing tun chiangin hing thei jing no chin anage a tua chin Mangpa Jesu apeisa tawi hulani teng pe to zelin Mangpa Jesu nang leki yadi nga Kross helman ete helman thaman pedi nga marina inguma tua cha khai kang hom la in tamna suam hat yer jong marina ingum wa azia da veya angken wa tua chin tita in aneu la ya Mangpa Jesu ku nga anagen naw se no katunga siloi na bol thei hunang tung chiangin tunia kang hun hian na hing thei jing no chia aget pen hing thei in tua chin Mangpa Jesu ku nga Mangpa na gam na tun chiang hing thei jing no chin age na hi tua chiang kita chiang in Mangpa Jesu tunin ke to paradise anom ta hi chin anage na hi tole mi tami thu to kisaya ngai dan dang khada hi le Mangpa Jesu mi hial kisi a ama ging ta zousie ngai dam thei ai dan ain sa ahi chin jong anage na hi tunin Mangpa Jesu hilna tunga thunei pa ma hi a ngai dam thei na Mangpa thanei na apia to kitonin tuni in aman jong adam laya anagen le mermate I dinga hi chia anaget pen Kross khai ka nga ingumin abol se tiadi nga Thumna bangin tuni Good Friday 18 zong Good Friday tungtawnin midang te idan midang te happy dan jil khele chi kanwa hi tuale Thumna look in zohan bungsom le kwa tangsom ni le guble som ni le sagina tambangina kimu hi tua zia in Jesu anule anwazui ai pa ku nga numeyo natapa enin achi a tua chi bana enin na nu chin anage na hi tamna Mangpa Jesu Kross asiding ko na thugen la in khro akeng bul no ya anuaya mari le zohan amuta in tamna khu tamna silpia hinguma hi tamna numei enin natapa tami aum zia hi le zohan pen apian na anu to khom lo in tua ma anu kem lo ahi zia again hiding hi chin lai sang tho siam khen haten again hi tua ma bangin Mangpa Jesu apian na nu mari hu nu chilowin numei achi hi Mangpa Jesu hu khovel miten kumton sina para kumton hinna ane theding ama hingi pia hundam tu pasian hinapi in mi hing banga ahingkilan na pasian silguan buching na dingin mi numeya ahing pianga hinan le jong tot ne tamna nu chiloin numei chin anage na hi chin lai sang do siam ten age no hi tua le enin na nu chi tami to kisai ngai dan tam pi ta uma tua te la tami kamal a hi le nau nu ta te gia hin huwa nisima a hin huwa kalsuan na le agaw hin hu bol pa in piang tha kisiam phat na pia hi chin anage no hi Mangpa Jesu Johan ku nga enin na nu achi jawa parin Johanin anu hu ain lama apuita hi bangzia in Mangpa Jesu tami tu again dia ichi ale mari hu Johan et kol na nuaya ding Mangpa Jesu Johan ku ngan siana mo puana anapia hi azia pen Johan nu solami hu mari sangam nu hi to mizia Jesu Johan ku nanu achi thei ma hi chinjong again hi to le ngai dan dang khara tami again na hi le eite khel na wanga sidinga Jesu Christ hu mi hingda na hingpian na anu mari to kigui jom na tan ta di gai ta sadana mi nang la ke banga leng thein no loading ahi ta chianga tambang thu again hi chin lai sang tho siam khen khaten again hi
ตัวle atapa hi na ji anu maria dinga bang ma sem khete no lo ding a hi ji in zohan kunga mo puana zohan in ayat kol ding a hi chin mo puana na pia hi to le Mangpa Jesu thua na ji anu mari lungtang nat ni anadan apona dar khu igel chiangin nam sawa sut bangin ana to me igel chiangin Johan kunga enin in nanu an en kolin chin mo puana da pia hi chin an again juda te tang thubu khara Jesu si ne ki parin Johan le asangam te kipum khat kiaun anu to missionary na semin martyr asidongun pasiana semui chin aki giala hi tunin tami huna ilanu ma hi le Mangpa Jesu si na in Johan te in sunga hagaulama revival hing tunga si tana ki khenno lo in mangam na sema au khoma bangin tuni nangla ken jong Good Friday te tungtawn in sunga kipum khat na kilem na pasian gam na sem na athu zo sema kalsuan na atam zo sema sep na dingin zangle tunia nangla ke ya dinga hingsi Mangpa Jesu athuana again theina manghil ngei ding igeng ta to mi na ding tunin nangla ken jong panlale udhuai isahi tambang ma in kwan sunga Hattuom sunga khosunga Jesu onem jate wangin kipum khat na ki na ki tuana pasiana sem khom theina tungthei hi dan jong hing zir khe sahi tuni in Mangpa Jesu lem na pasian hi to kitonin ging tu te jong ama nangle ki yadi hing si to kitonin anwa zui ama keng khap tuan ten tuni in 18 jong ki na kipum khat na to mangna isip Mangpa nuwa izui ding pen hingde tambang ging tu te hin khu azong mangpan tambang Johan te kipum khat na banga tunin tami sermon ngaikhetu te zousie azong in sunga kipum khat ding mangam na sem na athu zo sema sem ding mangpan hing tulmo to mi ading in hing lungul jinga hi chi atha in gel do le urhuai isahi to le apoin li na Matthew bungsom ni le sagi tangsom li le gupna kapasian bangdinga hingtai sanatai chin anage nei tamna akamte nga hi le khantanoi li tengla Matthew le magbawin anage la hi tamna athuge nei le Kross kilbea umla ya jingkala para zanita para vuale sar athunu umnu again kamtenga hi ta Mangpa Jesu Kross kikhai la in naikal thumbang leitunga sim ajinga hi Bethlehem apian la in vansor siangte in bilam chingte vato avavewa hinale tamna Mangpa Jesu Kross nang ke hil naman thaman pia ahingsi angki pia hian ni le haten jo engamlo wei tamita ki saya ngaidan khara gnostic chi ginglo polte angaidan ahile Mangpa Jesu baptisma tan la in ama pasian hina anguma hinale Kross kilbera da chiangin pasian in taisan peisana hi chi in anage no hi hijong le evangelical te in Mangpan nuasia lo in umpi jinga hi chin iging tau hi tamna bangdinga Mangpa Jesu kapasian bangdinga taisan hi chi kamtenga za dia chi ai le pasian hi le khelna to khom theilou Mangpa Jesu nei te khelna apua lai te in migilo te banga guta te banga borsian na atua lai ta leitung khelna zousie apua lai ta asiang tho Jehovah pasianin mu theilou munuam lo tuami ji athua na te amul kim huai siang ji ni le ha ten jong engam lo leitunga sim jingin van pi jong gingin ke kia in tun phep in jilte lingin suang te ki poke in han te ki ong hi tambang te zia in lai siang tho siam ten Mangpa Jesu Christ nusia tai san chin anage no hi tamito ki saya kompi David in jong Mangpan atai san hi dan thu anage khangai hi
late number som ni le ni na ta khan na kumpi David in lungkham na top kho chimon top kho atua la in lungno khat banglela aki gel lai ta in pasianin anusia danin aki ngai su hi to ma bang imang pa Jesu jong leidung khel na zousie apua lai ta in chimo beirong kisa cross dona alai ta in doi mang pa gor zo kisa anui omla in pasianin nusia banga aki ngai su bangin tamna David kana o aman zong again hi hi chi in ngai dan hen khat jong au me hi to angana imang pa Jesu thugen Johan bungsom le kwana tang som ni le gyan na lai siang tho thugen atang tu nading kadang ta chin again hi tamna imang pa Jesu kadang ta chi thumal again pen ihil chen masangin amasa in imang pa Jesu pen zala za mi hing zala za pasian hi chi thema sale udhuai isa hi mi ngahi na vuale sara uma gen thein ting atwa chiang in tuidu a dang ta hi di hi chin ngaidan khin khajong ano ma hi tamna imang pa dangta na ta sala ma dangta na pen nang la ke adi ga hing ki pe hiat a vuale sara angum a suni tang sala ta ki jem na ata sa tu nga sisan tampi por hia hi ta chiang in adangta hidi nga hi chi in mi siam te in ta sada na dangta tuidu hi wa chin jong anage no hi hinal ha gaw la mai nge ta chiang in nang la ke khel na sala yum na a eite ahing hundam na man ahing pia na pen da chianga hundam zolawa ayum khading zawin ta salam dangta na sangin hagaulam dangta na alian zo a tuamizia na hagaw nga ya dangta hi chi in la siang tho siam ten anage no hi tamna kadang ta chi thu lui late number som thum le ni tangli nan katha na jong ni pikal ni sa ka go bagin agop ta chin anage no hi su ni tuma nisanuai a vuale saram chi ngin tambanga ta sadana tuwa hi dan jong samlai gyal tun and again tuwa bana zuhan khantan hoi zuhan bungsagi na ta som thumle gyanan bang chin again mi koi jong adang ta le ka kuwa hingpe he henlen don he chin atang thu and again hi unaw tunin hagawlam nadangta ile imang pa Jesu kung zuanin mangpan ko jong hagawa dangta ten kakunga hingpe yun keiman hagaw gilwana taina hingpe wang chiin mangpan hinghana hi bangzave Good Friday na mangtai kathei si hijong le tunga Good Friday COVID-19 zieh in biana kikhawpna na lejong no tunia tami sermon na ngai to tungtawnin mangpan nadangta na hingpan pi nuamin ahing han tuami han na o nang zong anasang naum na muna mang hagawa nadangta na thea tua sia mang pa ku hagawlam kipa na ding hagawlam gilwa na dinga mang pa ku zuan thei ding in mang pan ngaikhetu te thupha tahen tunin Mangpa Jesu nang leke hagaw nga ya adangta na tun in hichitua tambanga namual pho ding teng nazala ding teng thua nang kumton hin na nanei na dinga na hagaw nga ya dangta la ya nang bang dinga ki thei mo bola ne hi tun in ke ngai to chin udhuai isai na dangta hagawa na gilwa na ding hagawa na tai na ding hagawa na kalso na ding in mangpan ahingai bunga na khantan hoi methiu bunga na tang thum nan bang chin ge hagaw lama gen theite hagawa gen theite ham phau hi chin ana ge nei tunia hagawa gen thei tana thua jodi in mangpan tunin sim tami sermon ngai tu thupha yung piahen agum na Johan bungsom le kwana tang som Thumna zohita chin ana ge nei tami tang yel Jesun grep thua adon zoin zohita chin agaw ahata chi akimu ahi le bangtum na ne ya rom sipetin mangpa Jesu juthua grep thua adon sawadiai chi nangai sut ngai tamna cross ki khaite
zuthua ki pia na pencil dang hi sa koi jong cross ki khai ten anan naw athua nom na dinga ki pia hi tua che imang pa Jesu jong tua banga gen the na te thua la in rom se pe ten anan na athua nom na dingin zu apia waun imang pa don lo hi tuni nang la ken nai se ma ina sep gim aphan na dingin zu idon tua min bangmatan theilou hi ging tu ti adi nga zu pen relief kana izadi hilow hi pasian ikinga da ama ibel ama adi im chiang in mangpan ita sa zongkhal na igen theina hingthei pi wanin tua chin kipana aing zui ding hi chi theilei uruai isa hi tam na zo hi ta chi kamteng pen greek kamala teteleste ha chin akigen tami hi manga ma ingle khia chiang in it is finished chin again hi tamna manga ma kigen pen ei jo kama le dan dang khada jong bol book imita chin jong an again hi tamna zo hita chi kigen na zia tamna thum igen lai dinga tuami hi la khanna siam putin biana na sep na biain sunga kithoina harmang silan na abol chiangun abol ting abol zo chiang tami zo hita chi in aphuang khejelo hi to zo chiang in bowling sep ding ting umnolo bol ya kilom ting bol zo hita chi na hi to le ani na lim gyal tu ten lim hoi ta kharin hing gyalwa agel zo chiang anwaya zo hita chi angel ta chiang in ur hun huna la thei ta chi nai tuale Thumna tembo hol tu in tembo sunga guang dia ki teng atuang ding teng van hitle mi hingile apei ding teng tuana tuang ding teng alu zo chiang in zo hita chin again tuamin tembo pe theita chin again hi tua chima bangin tamna imang pa Jesu jong biana na semna pasian to kala na semna bangkim nuasia umlo hi chi ziehin zo hita chin cross an again hi tami to again nuwa mahile mi nga dinga hingpe na san sep ding le bolding bolding zousie sembu ching in pasian ziat lama to dinga mansa hi dan apuan khian na zong hi chin lai sang dong siam ten an again hi tuale zo hi ta chi gendan dang khana zong tambang hi chi dan aki gen hi Mangpa Pasianin tanna na semna wago redemption katunga mopona akoi ting khat jong manghille nusiat umlowin ka zo siang ta chin anage nei tuni in imangpa Jesu cross mizo sia dingin khel ngai damna mizo sia ding tanna ahing bolta tuami tanna pen tunia nang leken imo puwa hile ama gingta akunglam izo chiangin tuni tuami hundam na nanglaken imuding imang pa Jesu cross ama na sebding azota tunia nanglake imo puwa hile ama gingta ama dinga ihin huwa ki pia ama de ki susiang thodi nga umhu tuni mangpan ahing tulmo hi tuni nanglake hundam na abeisa ahina pen ginna to ama muanga efisate bungni na changgenain pasian happy na wanga ginna hundam ding te chi happy na liuliawa hundam ta te I ta kitonin tamna hum mangpa Jesu tanna ahing borsa pen nang mangpa ke mi khial ka hi migilo ka hi chi kisia akunglam na jo chiangin imang pa Jesu cross athuana achimona amang hilding tua chi nanga ding damna kipana hidinga hi chi theile uruai isahi tuale cross thugen Hattuom na Jesu ongai dai ki ko pa na khu sunga ka hagaw ka hingke sa tahi chi tami asagi na hi tamna lai sang do siam ten aing su ta chiang in tami thu imang pa Jesu aneu lai anun alup kwan chianga Thumna anahil pao na khusunga ka hagaw ka kem sa tai chi anun alup kwan chianga Thumna anahil pen tamna nangle ke khel ngai dam na dinga amana hing piani pao amaute
ngai da min chi a ai lo le mangpa na khul sunga ka hagau ka hing kem sa hi chi a hing get na pen aneu la ya anun ana hir sa pen tamna cross asidi kon hing gen khi ai tamna pra hing la nu ma hi le nu le paten naw ta te pen aneu la ya pasian thu to ichi la hi le ang pi chin chiangin ga su di ga hi chin ang mu chiang sama ma ai pa na khul sunga ka hagau ka hing kem sa tai chi to ki sai lai siang tho sunga mi ni kam suwa enjoy le na septe bung sagi na tang som nga le ko na Stephenin asiding ko nin Mangpa Jesu ka hagaw na sangin chin anagenin anamoliam tahi to le late number som thum le khanna ta nga na kumpi davidin na khul sunga ka hagaw ka hing pia hi chin anage na hi tamna in hamuan na lungmuan na pasian to kho mahi na asulang mama hi tunin Mangpa Jesu Kross thugen nukhia sagi te eki kumjau ta a tami thu na za la in bang lunggel nei tamna ki gente ahunta in again nuam vo lo ding hi hizong le Mangpa Jesu nang le ke ang in ziehin tamte thua pau in hamsan na genthei na ni le haten jong en ngam lo in leitunga si ma jinga Mangpa Pasian ngelin jong tai san bangin thei tai san bang hial khobin genin pa kapasian bangdiang ta sene chi a thom hau na mangban na otana ang thua na pen nang kumton hin na eiten kumton inei na kumton hin na itan na dinga tambang ahing thua na pen tun in kingai to la chin udhuai isa hi Mangpa Jesu athona thua sa sanalai ding nama ahi lo le Mangpan athua na nang tungtawn na nakisi a akung lam na zole Mangpan again theina alungzin na alungkham na amang banate nang zieh manghil ding hi chi ithei sa iza sa na le khat ve to kaingen ki hi tamna tutung Good Friday biai na kijang the sinale tami sermon tungtawn na anangai te ku nga Good Friday tungtawn na no namun chiarwa no le no adon na ki piadi un question do na li kang pe dinga tua mi hu chiang i zo ta dinga hi akhan na bangzia Mangpa Jesu Kross hing si se tunin Mangpa Jesu si na san na sui hiat ahi le ansar adon na nang na mudi ngai to mi don na mudi ngin pan la le chin ka hing ngai ani na gilo na le na silbol hial na apat pasian ngai dam na bang chin na mu thei di ai tami Mangpa ngai dam na tan thina ding bang bol la chin Mangpa angai dam thei di ai to mi ading in pan la lai chang thona phera ai le nam ans adon na pen na mudi ngai tua mi adon na anakisui in len adon na pe thei ding Mangpa thupha pian len athum na Kross Mangpa Jesu si na in nang adin gwal zona aum diai leitung adinga Mangpa miteng teng adinga setan tung tana zong gwal zona na semna ana bawl hi zong le tu ni Kross ahing si na nang adia gwalzol na atan le tan loading pin na khura ki ngai Mangpa gwalzol na tangsa do dingin adon na di ngai tu la chin kai ngena to le alina le tom na Kross Mangpa sisan luang khia na wanga hundam na tan theina pen bangchi na nuwa thu thei diai piang tha na hi hi le bang bola chin Mangpa ki pa diai tamna again do na kai pia do na li teng answer nang le nang anaki dongin len tua chin adon na pe thei ding in Mangpan tami sermon ngaikhetu zousie tami Good Friday tungtawn na Mangpa adinga don na hoi ki pa na Mangpa lungtun na banga ape thei chia ding in Mangpan thupha pe chia tahen